Mkholozi Lodge Mthombothi Lodge Mthombothi Lodge uhlwile indoda ekhethu. Mthombothi ngihlwile Mthombothi konke kujame kuhle konke kuhamba ngeheho lakhona. Ngithabele ukuthi ufike eAuckland Park kusebusuku nje. Akusika nengi uthina uba umuntu ubona ngibawa ke sizokhuluma emhathweni. Athi ngiza kufika e-studio. Ngoba ke sesizazi intshijilo ezikhamba ziba khona kusebusuku. Kodwa na ke watha ngiza kukhuphuka indoda ekhethu ngizohlala nawe ngakwethu. Mkholozi mina ngiyakwazi, umlalela akakwazi. Ubuyaphi? Mthombothi ke ngithome ngokulotshisa umlaleli. Umlaleli ngiyakulotshisa, ngikulotshisa kakhulu khulu kwamambala. Ukulotshisa ko ngimenti ngifunda nabesikolo bathi nguluKasi, ngingumsiza ngesibongo. Ngibuya kwadlawulale Mthombothi nendawana bathi umzimdala Mthombothi ngenzasi ngeSayplus ngesihlakwane kwethu kulapho. Vele isihlakwane nawo nje. Mthombothi ngivela khona ngize ngijima mani Mthombothi ngithi akwenzeki Mthombothi ukuthi ngazokuhlala nawe. Ngithokozile Mkholozi. Okusehlizwe nami kubona amasokana sesematsha bantwana bethu namhlanje obuningi babo. Abanye bomnakwethu abasilamako sibabone gadangi lapha thina abanye sichelele khona. Ubhalelwe empilweni no chichiriza kabuhlungwana nokuliselela amathuba akhona bekoduke nokunyaza isikhathi namakhono elula nje umuntu angalithola simahla athi lizangenzelana. Umkhumbulo njalo sukhuphe uphele emkhumbulweni wamasokana la. Ukuthi athi nakabona ithuba nanyana lingaba lincane kangangani elimnikela ithuba lokuthi azithuthukise ngekhono lezandla. Lokho mhlamba angalibhadaleli nokulibhadalela kunesekelo thizeni lomfundaze anganyazi ngoba nakazi dikhonweli. Mhlano khaphambi lapha le khambeni lempilo nabangathi unalo aveze isitifiketi athi iye nginalo ngalenza ngiyalazi lingamvulela impilo. Kungakho sithi impilo ngeyakho qobe ngabomvulo. Mkholozi ngilokho kuhleze ehlizweni nami ekutheni ngikulethe lapha. Uthena ukhuluma ngomlalazi ngathi ngingamlisa njani umuntu onetshisakalo yokulolo omunye. Mthombothi Mthombothi ngize ngiphethe umlalazi. Kwakhona ngihlale nguwuphethe. Yeah. Ngimuntu ohlala aphethe umlalazi Mthombothi. Yeah. Ihliziyo yami ke nami ithonda ingazi Mthombothi. Ihliziyo yami ibhlungu Mthombothi ngokubona umuntu omutsha Mthombothi aphela amandla endleleni. Kanti ke nalabo abangaphambi kwethu Mthombothi bathe kuthitha ukhambo lepilo Mthombothi bathundubala. Nawo ke bathoga umlalazi. Kanti ke mina ngafumana umlalazi lo ngathi okhambe wakhamba Mthombothi wathi wathundubala akeze Mthombothi alolwe. Jama-ke Mkholozi indaba lemnandi. Kunabantu bebabukhali baloliwe kwakhamba impilo bathundubala. Bathundubala Mthombothi bababuthundu khulu ukuthi abasakhona ukubuyelela basike. Nawo ke ihliziyo yami ke Mthombothi lele lapho ukuthi nakhe wababukhali singakulola ukhona ukusika usike bobuyelele. Yeah. Abantu abatsha ke bona Mthombothi sifuna imlalazi le bayiphathekiwa njengami nje. Umuntu omutsha Mthombothi umlalazi lo uhlale ngesikhwanyeni. Yeah, umlalazi uhlale kuya ngesikhwamena. Namalanga lami uzazi ngesikhwanyeni ngaba phakathi kofunjathwako. Yeah. Baphethe abofunjathwako bababiza kubona ama smartphone. Yes, yeah. Aziqaphela athi nakahleziko bacabanga ukuthi ubukela iTikTok uyasikola kanti uyazilola. Uyazilola Mthombothi. Nawo ke wena Mthombothi ke ihloso wami ngileyo ke sinamajima esinawo Mthombothi ukhamba umuzi nomuzi nasihlangana nomuntu omutsha simdlule endleleni Mthombothi siyamlola
sifuna ukuveza abantu bakusasa abadosi phambili ababukhali Mthombothi yeah abalolweko yeah Mthombothi asifuni ukubona umuntu obuthundu yeah abe batshele nabanye ukuthi man into azikhonakala kanti thina sikhona sibobaba abanebonelo phambili lokusiza ukulola nokwakha nokuthuthukisa abantu bekhaya. Niboneni ukuthi nithi sekufanele kube nomlalazi nje Ikhambo lethu kubona abantu bekhaya khulukhulu amasokana Mthombothi banganatshisakalo yempilo bangafuni sebalahla ithemba abantwana bethu ya bazinikele emahugwaneni ya kuhlahlathela umzimba lokho Mthombothi abanye babaleka isikolo badroba kuma university now sithena sithi yaqala Mthombothi sathola ukuthi amajima wabo baba indrima edlalwa bobaba Mthombothi ukukhuluma ngazwilinye ukukhuluma bangaphela amandla ebantwaneni amajima lawa akasekho Mthombothi so ngilokho esikusikimeleko sathi asizukuvuma Mthombothi ukuthi sibe bobaba abangadlala indrima yokwakha nokubona abantu abethu baba abantu abangcone ephilweni alikho nalinye ibanga Mthombothi esithi bangaletha enesivume ukuthi kulungile nakunjalo siyala Mthombothi sibetha ngenyawo phasi sithi umuntu omutsha usengakhona Mthombothi nasifikileko Mthombothi nakasondele nabantu Mthombothi abanembono nabo bonela phambili khulu Mthombothi yeah kuyakhonakala ukuthi la khona namhlanje abona ngathi kuphumeki kuyakhonakala kuyaphumeka into esilana nazo Mthombothi kutshentsha indlela zokucabanga yomkhumbulo ngoba impilo nekusasa lakhe lilele emkhumbulweni indlela acabanga ngayo yes indlela acabanga ngayo ukuthi umkhumbulo wakho unani wamunyeleliswa yini into wafunzwa yona wayikholwa Mthombothi so othi into lezange ngayibona ekhonakala sila sithi yakhonakala sizele lokho majimithu ngilawo Mthombothi abanye bethu sibofakazi man akusiza ukuthi singamtshela umlaleli nathi sibofakazi kunalapho esibuya kwa kunamadaka nathi esadoswa kiwo sakhutshwa kiwo sasizwa milalazi ebeyikhamba ibakhona kodwa ke ngeze sayibiza ngemlalazi bese sekuphoselwa nje ukuthi hey cale lapho kunomgodi hey lapha hey la sabuyiswa ngathana bebangekho abobaba abafana nani nje nakithi impilo angazi ngasikuphi namhlanje ngasikhuluma njani ngasenzani nemisebenzi uzima siboleke yona le ngasakhona ukuyihlonipha na ukhwabona umuntu abhalelwe nakuhlonipha itohwana nalo alidelele abone ngathi ngingakhona ngaphandle kwalo ikhisibe ngilo elikhona ukuthi ke limthwale ulidelela ngempilo emnandi akalihloniphi ni ulidelela ngempilo emnandi nakufanele ezimsebenzini nohamlili ulele nakufanele ezimsebenzini akezi ngendlela efanele azokwenza ngayo akenzisisi uyagedlisa ezandleni izandla zakhe ezimkhono le ithambile ayiqini salolwa sajayezwa ukuthi bamba uqinise mfana omdala ungagedlisi awazi ukuthi phambili lapha kunani siyathokoza manje ukuthi namhlanje kusesenabo baba abafana nani Mkholozi umlalazi lo uthi uphethe ngani ngikubona unencwajana la ngiwo umlalazi lo Mthombothi before ngizokungena encwajaneni ngiphethe ngifuna ukwakhela umkhanya kunento enye Mthombothi ebeza ngaphambi kwethu Mthombothi abogogo nabo bamkhulu igeneration ezaphambi kwethu khulu bebanawo umlalazi ene ingakho namhlanje Mthombothi ngoba sithena sihlezi phasi saqala isikhathi esidlulileko saqala isikhathi esikiso namhlanje saqalela nakusasa angitsho Mthombothi nawo ke sithena sihlezi phasi Mthombothi senze ihubhululo lethu safumana ukuthi isikhathi esidlulileko abobamkhulu baba nomlalazi wokulola
ebeza ngaphambi kwethu Mm. and wababerekela. Mm. Now kunento ebayifaka emkhumbulweni yalawa beza ngaphambi kwethu. Mm. Yokuchisakalelwa ngempilo nokuphumelela. Mm. Bakhuluma ngazwi linye Mthombothi ukuthi ekumeleni kwenze nokuzoniphumelelisa. Mm. Ngokuya ngabo Mthombothi ngesitandard ebasibekako sokuthi nophumeleleko ngesikhathi samzukwana uphumelela nawenzeni. Ngiba indle bakho ingilalele kuhle Mthombothi. Ngikuzwa kuhle. Now ke baba namajima njenga namhlanje nasithoma ijima lomlalazi. Baba nesivumelwano sokuthi isokana umuntu osithi nawo lo lisokana. Into sifuna kuye yinye. Emva kwesigaba Mthombothi ukuthi umuntu na ukhulile ulisokana. Into ebekufanele yenze ukuthi bekumele afune umkhamanzi. Then naceda ukuthola umkhamanzi Mthombothi akhe. Naceda ukwakhe Mthombothi angenisa ubabakhe ngakwakhe. Na ngikhuluma ngeprogramming Mthombothi. Ngikhuluma ngento bayifaka emkhumbulweni yabantu abasha bamzukwana and bebakhuluma bonke ngazwi linye ukuthi na umuntu omutsha wafika la kuthiwa khona nje sewumuntu omutsha sewulisokana into ekade ifika emkhumbulweni nakho yinye ukuthi into ekose ngiyenze nabaqeda la Mthombothi bakha nomthetho esikubiza ukuthi buNdebele bakumthetho okade uba Mthombothi ebawuberegisa umhlahlandlela umthetho wakhona Mthombothi. Umthetho bawakhaka Mthombothi bewuthi nokuqeda ukuba lisokana bakunikela isigaba seminyaka emine yokuthi ungacabanga okhunye cabanga nedi ukuthi uthatha umkhamanzi wakhinga kwakho angizwe ikulumo yonke Mthombothi ebeyisiya emntwini omutsha ngileyo ukuthi uthatha nini wakha nini ufaka nini ubaba ngikhaya isizukulwane samuva Mthombothi ngifuna namde sizwisise namhlanje kusithathe emuva ngizwe Mthombothi. Now ke konke lokho Mthombothi munye okhetha ngakwenzi ngoba bonke babakhuluma ngazwi linye Mthombothi ukuthi na ulisokana nawusuka esigabeni sokuthi njengathi ulisokana kose uthathe uye ngakwakho. Now ke namhlanje Mthombothi yoba ngibaba ngakwakho. Now ke bakumthetho Mthombothi nomthetho wakhona bowunzima. Bawakhela ukuvikela Mthombothi abantwana babo. Njenga ke sikhulume ngamaNdebele mara wonke umhlobo wakhe indlela ezimhlahlandlela zokuthi isitshaba sethu sosiphumelelisa njani. Now ke khambile Mthombothi kwakhamba kancane kwathundrubala lokho Mthombothi. Kwangasaba nomlalazi. Kwangasaba nomlalazi. Ngifuna umlalazi zange usaba khona ngoba hlangana nabo bekunalabo bebaphuma endleleni banikelwe yona yokuthi ikambiso yokuthi nje ulisokana kumele wenze lokhu nalokho. Now ke nje Mthombothi sithena sihlezi phasi sathi okay emuva le ikhona into abayinikela abeza ngaphambi kwethu bebayibamba ngesandla bagijima nayo. Now nje Mthombothi seyilenge phasi khulu ibalobalo ziyasitshela ngamasokana esinawo ukuthi ekadeni umthetho bowuthi iminyaka 4 ayikumele ikudlule. Now ke nje abantu bebadlulelwa ngoba Mthombothi zange saba nendrelo lakho. Now ke umlalazi ungena la Mthombothi umlalazi silwa nokuletha indlela Mthombothi zokulungisa la abantu bakhamba balahlekelwa khona ihloso kulu yokuyephumelelweni. Now silwa nokufuna ukwazi ukuthi kukuphi la kulahleke khona Mthombothi la kumele kulungiseke khona uthundebele kuphi ngoba namhlanje sifuna ukuletha indlela ezikhambelana nelutsha la namhlanje ukuthi ngikuphi esingabanikela khona Mthombothi bagijime nakho ngesibindi nangokuzithemba ukusiya la sithi khona kusephumelelweni njengamzukwana. Nake umlalazi ke Mthombothi sihlala phasi hlezi phasi safuna indlela sazibuza ukuthi ngiqabo yini bese sabona ukuthi noma
amasokana ungasamasokana wodwa ke kodwa nabodade Mthombothi. Ilutsha lanamhlanje lilahlekelwe kufumana ihloso yabo yokuphila. Kholoza uthini? Ilutsha Mthombothi esinalo namhlanje into balahlekele khulu ebenza ukuthi endleleni bathundrubale, ebenza ukuthi Mthombothi bangazibona ngale kwentshijilo neqabo Mthombothi kulahlekelwa ihloso kulu yokuthi la kunqophe khona kukuphi isithombe nginaso na saksa khona la ngizibona khona na ukuthi kusasa ngibani. Mthombothi ilimi engilikhuluma ngolizwako mos ngilizwako nomlalelo uyasizwa na khona ngazi nokuzositshela ngathi umlalelo uyasizwa na nongibuza manje ngifikela ukuthi umlaleli Kholozi lo solo ngithome ngithi imbondo naye uyamuzwa ukuthi uthini. Nasaza kufika ephuzwini lokuthi ilutsha namhlanje lilahlekelwe sithombe sehloso yokuphila. Ngiphilelani? Ngingubani? Nginikelweni? Ngiphethene esandleni? Ngizwile Mthombothi wena muzungizwa kuhle wena ngiyakara ngoba ngizwa kanye. Mthombothi ilutsha lamzukwana ngithe banikelwa ukuthi noqeda ukubalisokana umkhumbulo wakho zake babanikela isikhathi esiningi sokulinda bathi sikunikela ithemu ye4 yeminyaka then kilokho mde kube lokhu nalokhu sokwenzile na uqeda la bayenza nemithetho imithetho ebudisi Mthombothi yokuthi na ungakwenziko lokho imphumela ngilo nalokho imthumela abeza ngaphambi kwethu baba fanele ngithi abamkhulu Mthombothi bahlakaniphile ngoba basinikela into ephathekako eyenza ukuthi umuntu umkhumbulo wakhe ucabange ngakusasa kuphela. Naw ke into esiphume ezandleni ukuthi sibo baba namhlanje asinayo imilalazi. Imilalazi akusana sibaya bathi umlalazi ulapha. Asahlanganyeli Mthombothi ukuthi siyalola. Naw ke ekukhambeni kwethu Mthombothi ngoba bakhambe basikhulumisa bathi man keni sikhambele nathi ngapha siphethe incwajana la Mthombothi esizokuthi umuntu kosayiphathe ngesikhwameni. Ngenzeka ke Mthombothi ngamabanga angavela ngokuthi abanye abobaba bekweduza abanye abasekho emhlabeni ephasina sikhuthaza abomalume ukuthi abomalume bathathe indrima. Naw ke incwadi le Mthombothi sikhumbuzo somuntu omutsha sokunande aqala ukuthi ihloso yami yini. Namde ngelinye ilanga nami ngibe bukhali ngiloleke ngikwazi ukuthi ngizibone sengiphumile ebusokaneni sengingakubobaba ekumele ngikwenze ngikuphi engibona ukuthi kuyingozi ukungifikisa ngale kumele ngingakwenzi ngikuphi mhlahlandlela Mthombothi esibizi ngawo Mthombothi okwakhona siyawaka Mthombothi sifuna ukulwa ngendlela zonke ukuhlomisa umuntu omutsha kosahlala phethe ngesandla umuntu omutsha kosasisetshe ngesikhwameni aqale athi mina angisichacha ngokubelethwa mina ngikhamba nengwenya ekhethu ngibuya ekhabo lengwenya wathi July Mahlangu kwenye ingoma wathi ubuye ekhabo lengwenya. Naw ke umuntu omusha kosatsho njalo athi mina abenesibindi. Naw sifuna ukuthi Mthombothi angitsho Mthombothi nasikhuluma ngazwelinye sibo baba ngobuningi kanti ke sibahlomisa namasokana la sithi thatha la wahlangana naye ngathi sithijile cala ukuthi
hayi man mina kuhle angiwele ebantwini bathi basho bazame kanye bahluleka mina ukuhluleka kimi kufunda so incwajana le Mthombothi ngiyo esithi abantu abathi sokhambe esihlangana nabo amajima esizowenza sokhambe sibanikela ukuthi bafana bakwagogo nasingekho thina bambelelani la mara ke nenomboro sinazo sisikhambe sibanikela ukuthi nakunala ubona ngathi ngiyahlayela sikhona eduze Mthombothi ihloso ukulu Mthombothi asifuni ukulahlelwa nangoyedwa esithi ngelinye ilanga kumele abe ngomunye ozoba ngubaba ngakwakhe sifuna ukulahlekela nangoyedwa Mthombothi sifuna ulangamandla amanye amaningi Mthombothi ukusiza abantu bekhaya Mthombothi ukuthi nathi asibe ngabanye abazokuthiwa sajama sacala nejijilo salwa ngamandla zange sicala emuva sekuvela okuvelako kuthiwa batsho wazama kanye kabili wahluleka mara sithi ilokho konke ufundile ukufunda kwenza ngcono kusasa Mthombothi ulwazi unalo so umlalazi into siphetela ngileyo Mthombothi siphethe into enye enamandla kakhulu Mthombothi ngifuna ukutshela ukuthi akunakuthi kuthiwa bathi kukuphi akufikwa into sifuna ukuyibona nesilethako Mthombothi sifuna ukuletha abajameli bakusasa asifuna ukulahlekelwa bodorhodere athi mina zange ngalolwa benginganamuntu oseduze kwami ngalisa bangilisa endleleni akhamba khomba Mthombothi igebhe yonke ngavela siyayivala yokuthi umuntu athi ngila ubani zangadlala indrima sijamele lokho Mthombothi siphethe imlalazi Mthombothi ngizokuthiya nawe ngizokuthi mara wena ubukhaliki mara ngizokuthiya Mkholozi siyazilola ungibona ngathi ngibukali ngiyazilola ngiyangibona ngicale ngemehlweni mos nawukhulumako nami ngiyazilola nawukhulumako nje senginabesana abahlanu abalisumi engibacabangako engibaziyo la ngihlala khona ukuthi madoda abesana ba masokana lawa no ngiyawahloga ukuthi azokulolwa ngombana sesazijayeza ukuthi hayi bazake esikolweni hayi kanti kunomunye yazi namhlanje uveza umlalazi omunye ofihlakele kabuhlungu khulu sesuthatha kudawa lisiko sekunjalo yayibona iminyaka emine edlulile akakenzile idawa sekunjalo kanti kunala ngathana ulolwe khona bekazokubona ukuthi iminyaka emine engenza ukuthi ngingazi ukuthi ihloso yami yini miningi iminyaka le bekukunengi kade ngomnyaka okuthoma ngomnyaka esibili sengibhincile ngomnyaka esithathu ngijame kuhle ngowesine sengiyabatshela abobaba ukuthi nje nami ngifuna ukuzithola ngingakwami sengiphilela ihloso engizaziyo ukuthi ngidalelwe yona just nje sesiyayitsubhula lapha nalapha ukuyifanisa ukutshengisa ukuthi mlalazi lo ekufanele umunye nomunye umuntu omutsha abe nawo ngesikhwanyeni. Mthombothi ngiyakuthokoza. Mthombothi into ephetheko khulu kulinga ukuveza ebantwini abatsha ukuthi ngaphakathi kwaba kunento enye yatshalwako into yakhona nabangayifumana ngiyo ezobasa empumelelweni ngoba impumelelo yabo ilele kibo isizandleni zabo. Ngiyakuzwa. So enye yezinto silwa nayo khulu Mthombothi eyenza ukuthi umuntu omutsha angazibona kusasa anguphumeleleko angabi nekani yokulwa ngamandla. Into yenza ukuthi umuntu omutsha phela amandla endleleni. Into yenza ukuthi umuntu omutsha abone ngathi umtlhago into kwabo ngokubelethwa. Into yenza ukuthi umuntu omutsha Mthombothi nakaceda ukuhluleka namhlanje engasiki mazithendite kusasa athi mina angisisi sehluleki
ngaphakathi kwama kunento nento le akunamuntu ozongivimba ukuthi ngiphumelelise. Mthombothi siletha ukuzazi nehloso umuntu omutsha. Sifuna ukuletha isithombe somuntu omutsha sakhe sakusasa. Sifuna umuntu omutsha Mthombothi akhulume ngesibindi ukuthi mina ihloso yami yokuphila ngiyayazi. Ngiyakuzwa. Iphethe lokho Mthombothi ene akhuluma tshela abanye Mthombothi ukuthi mina angisisi sehluleki ngoba mina nginaso isithombe sami sakusasa. Ene isithombe sami sakusasa ngisuye umuntu ombona namhlanje lo onejijilo. Nangakubona yena kuveza ukuthi lokho nalokho namhlanje kuyangihlula. Mara nakanesithombe sakhe sakusasa Mthombothi lokho uzoba nesithombe azibona phelele lokho kuzomsiza. So enye yezinto esiletha kongileyo Mthombothi. Enye godi sibo baba Mthombothi sifuna ukwakha abo baba bakusasa. Abo baba Mthombothi abazoba nobaba abanesibindi, abo baba abazokulwa nokuvuselela nokwakha isizukulwane esabantu abethu namhlanje. Abo baba Mthombothi abangazokuthi umuntu naqeda ukubelethisa akhambele futhi. Sifuna ukwakha isizukulwane sabantwana Mthombothi abazokwazi ukuthi omunye umuntu ukuphila kwakhe kulele kuye. Ene kosakujamele lokho. So imfundo sizinye siziletha konkulezo zokuthi abantu abatsha abalwe nehloso yabo yokuphila before bazokuthoma ukuzinikela Mthombothi ngoba enye yenkinga esinayo namhlanje Mthombothi ukuthi kunabantwana esinabo hlangana nathi Mthombothi umuntu angeza mkhomba umuntu athi lo uyangibeletha ngibaba. So isizukulwane Mthombothi sifuna ukuthi sisihlomelelise ngelwazi ngesizokuthi mina angisuyi umuntu ozokubelethisa kuphela nginehloso ene wami umntwana ngifuna athi baba kimi athi mma kumnina. So imphoso zonke ezayizolo Mthombothi esibahlomisa namhlanje bamasokana Mthombothi sifuna ukuthi imphoso zethu Mthombothi bangazibuyelela Mthombothi. Ubuhlungu obunye abuzwako yena or omunye umuntu abuzwako wathi mina othi mina angeze ngamkhomba umuntu ngithi lo yangibeletha. Silwa nokulungisa imphoso njengalezo ukuthi abantu abatsha banamhlanje ababe responsible Mthombothi. Bebentwana abathi nabathoma izinto ngehloso sazi ukuthi uyithomelana kube uyazi ukuthi ihloso yakhe yini ngayo. Ngenye yezinto esiphetheko ngileyo Mthombothi. Mthombothi silwa nevalo elikhona ebantwini abatsha. Abantu abatsha nabahlangeneko bacoca Mthombothi bacoca ngabantu abahlulekileko hlangana nabo. Ababavezi abathi ubani walwa ngamandla waphumelela. Sifuna ukususa into yokuthi akukhonakala. Sifuna ukususa into yokuthi ubani wahluleka. Sifuna ukuletha isibindi Mthombothi sokuthi mina ngizokuqala nepilo ngesibindi Mthombothi ngoba mina ngalolwa ngathola abobaba baseduze zange bangiphelele ihliziyo bangilola. Namhlanje impilo ngiqalana nayo emehlweni ngesibindi sokuthi angisilo ichacha Mthombothi. Sifuna ukususa into ezinjalo abantweni bekhaya Mthombothi. Incwajana le iphethe into ezinjengalezo Mthombothi zokuvuselela nokwakha Mthombothi ukuthi asakheni abantwana Mthombothi abanehloso nabantwana bazimiseleko ngempilo nabangazokuthi thina lokhu ngeze sakwenza. Ngihlezi no Lucas wakwamsiza Mkholozi uvela nomlalazi namhlanje. Nkulumo eqhakatheke ekhulu kwamambala. Umbereko usigcwele idlanza. Ukhuluma iqiniso Mthombothi. Ukuletha indlela ezitsha nokuchange indlela zokucabanga zabantu bekhaya kuhloga ukubambisana. Into esikhuthaza kongileyo ke Mthombothi ukuthi abo baba baziveze khulukhulu abanechisakalo yokubona isizukulwane sabantu abethu babantu abangqono. Asikaze ukuthulela lokho Mthombothi ingakho sikujamele nesizimisele Mthombothi ukuthi nakumele sikhunjulwe ngakho ngelinye ilanga kulungile Mthombothi ukuthi
kunamadoda akavela ngesinye isikhathi athi ufunayo yonke indoda ikhambe iphethe umlalazi. Umlalazi ophetheko mthombothi awuloliwa ko wedwa umntwana. Ingakho mthombothi ngila. Ngoba ihliziyo yami ilele kiwo wonke umuntu. Othi mina ithemba ngisanalo, ngizame ngayizolo, sifuna ukubona wonke umuntu asiya phambili. Amajima wethu mthombothi sizokugijima nabo mthombothi kabuhlungu, kanti ke nabasiphetheko mthombothi abakakuzwa buyelela amajima wethu sizokugijima nawo khulu. Zokugijima na kabuhlungu mthombothi. Ngikutshela iqiniso ukuthi asiwa amachacha mthombothi. Umuntu omunye uzokuvela athi ubani wenzani akakhulumi nathi. Thina mthombothi esinekanenye yomthombothi yokuthi esikubona ngamehlo konke kweza ngabantu kwafika emkhumbulweni abantu. Kanti nathi sikubonako namhlanje nesivala amehlo sibona umlalazi, sibona ilitshwa lethu babantu abangcono mthombothi. Sithombe sinaso mthombothi sizokuya phambili esiyokugijima ngaso mthombothi, ukukhamba sikokota emakhosini mthombothi. Sizokuya kubondaba ezitha sithi abasilindele mthombothi, basamukele, sihlale nabo phasi mthombothi, ukusizana nabo kwakhe isitjhaba sabo. Abo babethu mthombothi abasivumele ukuthi size nabo sihlale nabo phasi ukusizana mthombothi. Ihloso ukuthi abantu ababo mthombothi, abantu abethu, isitjhaba sabo akube sitjhaba esiphumeleleko, akube sitjhaba esiphumeleleko mthombothi. Ukuthiwo mlalelo osanda ukuphuma mthombothi athi wonke umuntu akaphatha ilemba angene emasimini. Uthi umuzi nomuzi kwakunesibaya. Now into esifuna ukuzibuyisa mthombothi ngilezo. Sifuna ukukhamba mthombothi, abantu abazitha basibize mthombothi, sihlale nabo phasi, sifuna ukuletha indlela zamzukwana. Into esiziletha namhlanje mthombothi asilethe into ezitsha, siletha imberego yezandla mthombothi. Nangitshela iqiniso, emvanyana okhanyana amasokana afundiswa, obabe bafundisa umberego wezandla, ukwenza iphehlo. Ukwenza iphehlo, ukwenza amajoki, imitsha, ibebe, akete engasinto okuthengwa. Abo baba bebatransfera iskili basidlulisele isizukulwane esilandelayo, bakwazi uzenzela amapatlagwana. Naw ke namhlanje mthombothi sifuna ukuletha into ezinjengalezo, ukuthi njengami nje ilwaza enginalo mthombothi lokuchiselela nokuhlanganisa isimbi. Emajimeni ethu esizowenza mthombothi uzokwenza isikhathi ukuthi uzokuhamba ngiphethe umchinyana kima. Nangifika emzini kuthiwa la kunomsana, bathi mani sinensinjana nanzi ngapha, ngithi wena msana into le yenziwa so, le ihlanganiswa so. Nangiphuma lapho ngichiya umuntu mthombothi anelwazi angathi man alisile lingangenzeli imali engako. Bathi ekhaba kuna gate. Bathi ekhaba kuna gate. Akenza igate ekhaya. Silinga ngamandla mthombothi, sithi abantu bekhaya bavele. Ngoba sifuna ukukwenza mthombothi, sifuna ukuzama ngamandla ukuthi wonke umuntu akube nento ayiphetheko athi mina angikakaphiwa kilokhu, mara engiphiwe kikho nakho. Lokhu nesiqiniseko sokuthi nangingakubamba sicinise mthombothi, ungangenza umuntu ongcono kusasa. So sifuna ukuvula amajima anjalo. Omunye ngathi indretsha, kuyindretsha mthombothi iye, mara ke esikubona konke mthombothi kwalethwa nake emphakathini esihlala kiyo. Nasokufika khona bathi man thina esinganakho ngilokha nalokha mthombothi, into somthiya yokuthoma, into somthiya nayo somthiya nelwazi azoliphatha kuyinga esikhwameni. Besilwe ngekani mthombothi ukuthi abe nekhono. Mara kiko konke lokho mthombothi sizokuhamba singena eminyango, sifuna abantu abangathi okuncane ukusiza madoda, asiberegeni, asibambaneni mthombothi. Ngoba yazi naye ingajayeleka into le ihatsheka imphakathi yethu yonke le, babutheka abantwana bethu endleleni nemakhonena, kungabi nomntwana wangikhethwa ngakwethwa batsho nange awurarekile. Udadewethu okhulume wangena wathi umna kwabo urarekile, akazi ukuthi kuhle kuhle ufunani. Kungabi nesokane leza kufika lizithole sesigabeni sokurareka ebutsheni balo, kuthiwe akunanto ayenzako. Bowusuma na uveza ukuthi
ngokwelemuko lakho usuzitsho wena wazi i-welding ngaphakathi komlalazi lo kunabo baba abanengi abanamakhono ahlukileko abazowabela amasokana la amanye ngewe-technology amanye ngewani amanye ngwefundo ngwesikolo emazikweni aphezulu wezifundo amanye ngewemisebenzi yezandla ngokuhlukahlukana kwayo ikhisibe nasithi isokane lirarwe yini kuhle kuhle empilweni sizabe singazi ukuthi sikhuluma ngani ngombana ke ngaphakathi komlalaza umuntu omutsha uphuma loliwe la Mthombothi ihloso ngileyo ingakho nangithoma ukukhuluma ngithe ngaphakathi komlalazi sinamadoda akhamba enza ilandelela afuna ihubhululo ukuthola ukuthi ukuphi la kungakhambi khona kuhle umphakathi esihlala kiwo ukuphi la balahlekelwe khona that's why okukhunye sikutholileko ukuthi abantu balahlekelwe khulu emikhumbulweni laba thoma ukulahlekelwa khona khulu kulapho Mthombothi ukuthi balahlekelwe khulu ihloso ngoba walahlekelwa khulu ihloso Mthombothi nanoma sithi sikuhlomelelisa ngelwazi mara ngebanga lokuthi awusimntu omutsha Mthombothi sifuna ukukhipha umsana sifake isokana sifuna ukukhipha umuntu othi mina benginganahloso izolo bengikhuluma njengomuntu onganalwazi sifuna ukukhipha umuntu onjalo sifaka umuntu onesibindi ukuthi mina namhlanje ngikhuluma ngesibindi engihlonyelelisiwe benginabo baba ngihlezi nabeduze banginikela isibindi banginikela ukuzibona kusasa banginikela isithombe sami so namhlanje ngikhuluma ngaphandle kokubethwa livalo lo muntu engifuna ukuba nguye kusasa ngoba nginaso isiqiniseko ngihlezi nabo baba badlulile kulezi intshijilo mina namhlanje ngithi izintshijilo kimi so banginikele bangihlomisa so namhlanje ngikhamba ngesibindi konke ngihlangana nakho endleleni engibona kuzikucaba yinto namhlanje kusasa ngiyadlula sifuna ukumnikela lokho sifuna ukutshentsha indlela yomuntu yokucabanga ukuthi akacabange ngokuhlukileko nokuzibona umuntu odlala indima abe nehloso Mthombothi ihloso okulu yakho yokuphila and ke ngitshela iqiniso Mthombothi ukuthi kunenkulumo enye siNdebele Mthombothi ngifuna ukuyiletha ebantwini and siyayikwakwazela sonke sithi umuntu ekubelethweni wonke umuntu ubelethwa nesiphiwo sikhuluma ngazwilinye sonke besitsho sithi awufumbethe ngizwe Mthombothi nake umbuzo uthi ekufumbatheni kwakho kuphi la ulahlekelwa khona ofumbethwe khona obafumbethiswe khona ngoba siyavumelana Mthombothi sithi akekho umuntu esihlangana endleleni onganahloso yakhe yokuphila ongananto angathi mina ngabelethelwa yona into khona ngiyifune ngayithola enekuyitholeni kwami nginesibindi esinye sithusako sokuthi nginesiqiniseko ngaphandle kokungabazi ukuthi into enganikelwa yona ngeza nayo le iyipumelelo yami yakusasa ngibethana ngayo nanyana kuphi Mthombothi loyo umuntu akafuna ukuhlonyiswa ni angitsho ke babethu uthabile Mthombothi amasokana ayahlomisana umuntu onehloso onesithombe owazi ukuthi wafunjathiswana uhlala nendlela zokuthi ipumelo lwakhe ingavela njani Mthombothi jama ngibuyelele ngithi mina Mthombothi umuntu onehloso ofumene ukuthi ufunjathisweni Mthombothi bewaba nesiqiniseko ukuthi ufunjathiswe khona ngekwakhe Mthombothi bewakhamba wokutshela nabanye ukuthi afumbathiswe khona ngekwakhe ene akekho umuntu ozokujama phambi kwakhe ukumvimba kilokho afumbathiswa khona into esihlomisa umuntu ukhulungileyo Mthombothi yokuthoma yokwazi ukuthi ufunjathiswe sikhipha into esemkhumbulweni le erusileko yakade Mthombothi start into kulola silole Mthombothi silole sikuchiye lapha ukhuluma ngesibindi then ukhambe uyokutshela abanye ukuthi madoda ngiloliwe nami sengingomunye ololako Kholozi ngigome ngasutha ndoda ekhethu
ukudla esiphakulelwe khona ngakwethu namhlanje kwamambala kuyasuthisa. Umlaleli uza kulandela i-podcast ku www.ikwekwezfm.co.za alalelise loyo leleko ngakalaleli. Abalala kwabona ngoba jayeza ukuthi ubobo lo sekambondoza ngebusuku amalanga la. Buyani bakwethu buyani tshelana nemsebenzini nitshelane nemphakathini yonke tshelane nesondweni mfundisi nawuchumayelako lapho indaba yokuthoma ngaphambi kobana uvula ivesi ubatshe ukuthi ubobo urhatsha ngo9 bekube ngo12 ngomvulo bekube ngolosine. Bazalwane bathandekayo ngiyabawa nilalele ningalali niyaphundwa. Into engizichumayela kwezi ngizithola kuye nani izitholeleni. Mkholozi umlalazi lo bawuthinda njani? Simnengi eMthombothi enkundleni zokuthindana. Lucas December Msiza. So ligcwele njalo nguMadzela. Lucas Msiza. Yeah. Ku TikTok. Yeah, naku Facebook. Naku Facebook. Yeah, naku Facebook nabasithe Lucas December Msiza ku Facebook bazongithola ku TikTok Mendi Madzela. Igama lami ngalihunyeza kancane ka ngitsho abantu base balihunyeza bathi uMendi Madzela ku TikTok ngingiloyo Mthombothi. Then nenomboro Mthombothi bangasiphatha Mthombothi man siyatholakala Mthombothi ngoba into le asinto ekumele ngelinye ilanga siwile nayo emuva isikhathi sethu sokuba la sisincane. Inomboro labangasiphatha khona Mthombothi ukusizana ekwakheni abantu abatsha Mthombothi bangahlanganisa. Kanti ke Mthombothi ke ngicocele nazi before ngizobanikela inomboro. Iveke pheleleko liyabe ngisekhaya kunamasokana lekhaya Mthombothi 15 amasokana 17-15 amasokana bengisemtjadweni lapho ngiyokwakha ngoba mina ke Mthombothi la ngibizwa khona ngiyangigijima sokona elinye langimema boyo bakhisa empilweni uyokubakhuthaza. Yeah, ngiyobakhuthaza Mthombothi ngoba nalapho ke nabangibizeleko bathe neman izalaman bafuna ukusika lapho amakhekhe nokukhuthaza nje ukuthi ihloso kababa yini nalapho ngikhona ngiyatholakala. And then amasokana ngibiza athi man mina kwethu siba ukukhuluma nawe man simasokana sibeka imadlanyana sifuna ukuthatha la mara akekho umuntu ongasihlala nathi phasa sikhulumisa sicocise. So ke inyanga iphela zabe ngisekhaya Mthombothi wenza mentorship. Yeah, ngenza mentorship Mthombothi ngikhuluma nabantu abatsha inyanga lena kuphela esihlagwana ngilapho zabe ngilapho Mthombothi sithi bafana bakithi ncophani zimiseleni ukwenza okuhle. Inamba zami 078 260 2326 nawuphethelezo na ku WhatsApp uzongithola. Nabuthelelana masokana nathi man mina kwethu iza ngapha ngizongithola. Yeah, mhlambe nami ngabe ngisigove ngithi no chama ngehla nawe nami sengiyokuphosela amabili mathathu. Mthombothi ke ngicocela enye into nasi emlalazini lapha zimbili into esihlaga ngazo khulu ngezabesana nokulungiselelwa ekwamasokana la uyokungena ekugabeni zemitshato sokuthathana. Ngoba nalokho kumele ngikuveze Mthombothi ukuthi indlela esanikelwa zona mzukwana boba mkhulu zokulungiselela abantu ukungena emtjadweni ukubaka ukungena esivumelwaneni sasafuthi Mthombothi indlela zakhona zalahleka. And nabantu ekade sicalelekiwe sithi sibathembile Mthombothi zange babe nazo indlela esithe batsho ugovernment zange babe nazo indlela Mthombothi esanikelwa zona boba mkhulu ukuthi yeah zokuthi no before ukuthatha isigaba. Yeah, before ukuthatha isigaba sasafuthi ukulungiselelwa kungena emtjadweni ngelumbi lokufika abayibiza ukuthi premarital counseling. Okhunye sikwenza Mthombothi kulwa namakhaya ekuhlaleni ukuthi abantu abahlalisane kuhle. Uzimo wathi bathi ukuhlukana uyakuhloya ngoba ukuhlukana kwabantu ababili abantu abalimalako banengi. So umlalazi Mthombothi silolu umsana
nasiceda umlola mthombothi simenze umntu ongcono abelisokana. Nakuqeda uba lisokana mthombothi athi nje mani ngibona ngathi sengikhulile ngifuna ukuzilungiselela ukuya ngakwami. Indlela ezinjalo abantu bekhaya zabalahlekela mthombothi abasesenazo. So emlalazini okhunye sikwenzako sihlala nabo phasi sibacocise mthombothi sibalungiselele ukuthi umuntu nakathatha isigaba sokuthi ufuna ukuhlala nomuntu uphilo bakhe bonke. Nalapho mthombothi kumele bazifumane qangi. Mthombothi ukuthi isigaba engena kiso ihloso wami yini? Ngifuna ukuphila njani nomntu? Into engizithandako yini? Yena uthanda ini? Into embili sizihlanganisa njani? Kukuphi la ngathi mina naye la ngathi ngiyajoda mina naye singasizana njani ukuthi into esizibiza ukuthi basho ma-weak point umuntu nakatjhoko. Kukuphi la ngathi khona no mina leyo strong point zami umuntu akhamba ayokufuna ilwazi mthombothi eze kuwe ngoba wena sewungaphambili khulu. Sitlhaga nento ezinjengalezo mthombothi ukuvuselela namakhaya ngoba abantu bekhaya uyongitsho ngehliziyo ebuhlungu lokho mthombothi ngoba singene endweni mthombothi nangase ngikufanisele mthombothi ngelinye ilanga nanando ufunda umhlolo ngiyazi ukuthi uyayivakatshela umhlolo uzimo uthi nakenza umuntu engubo amnikele indoda ngizuthi ngizokwenza umuntu njengawe. Nawo ke sikhuthaza abantu khulu abatsha ukuthi abazifumane qangi umuntu athi konje mina ngimnto njani ngoba ukuzazi ukuthi ufunani empilweni wena unjani ihloso yakho yini kulula ukuthi nomuntu ozomthola umenza umlingani wakho uzokuthola umuntu ozokukhambelana nawe. Nakhona mthombothi nakufike la ungaboni khona ngendlela efanako or ningakhambelani siyabasiza sithi indlela zokuthi ngingakhona njani ukuthi nisondelane yanilungisa ngikhulume ngazwilinye. Okhunye sikuletha ngilokho ngoba amasokana mthombothi angena emtjhadweni mthombothi bachova ngabanye nabafika lapha mthombothi ngoba isikhathi esiphila kiso namhlanje mthombothi ke sengitsho lokho mthombothi ngoba siyasikatelela ukuthi amasokana nabodade abasebatsha kumele babambane ukusizana ngikhaya ngezinye indlela esizilethako lezi ukuthi indlela esanikelwa zona zamzukwana ukuthi mina ngiyindoda ngathatha umma ekosagobe ukube nawe uyavukela uyemberegweni abuye ekhaya athewukele ngoba mina ngithi ngakuthatha ukusho ukuthi mina anginasizo kuwe. Sikhalepha amasokana mthombothi hlana phasi sithi bafana bagogo buyani kanene nithethe abantu nibathanda zange nithatha abantu bazonibereka aningathatha abantu mthombothi imlalazini apha ngikutshelile ngathi siphethe ngapha nangapha silola ngapha nangapha sifuna ukwakha mthombothi.